Dettol Bar Soap. It cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Orege ni twacokereria tukithi na mbere ni ati Max Verstappen agucangarara arahotire ihenya-ini ria mucii wa Melbourne. Max niwe urahotire ihenya ria ngari cia rangaraga ria riuikaine ta Formula 1. Max arahotire ihenya na ndagika 1 na sekondi 18 na arahota Lewis Hamilton. Sergio Perez ararekirie ari namba 3. Ihenya riri riratengerirwo mucii wa Melbourne bururi-ini wa Australia. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma Inoro hwaini. Mohoro mangi no na cihanda thaa 3 tugekireko tuonane thaa 3 mutauri tu na njira cieko ni wa Ngari wa Macharia. Nie njitagwo Jambi wa Njau. Tuonane thaa 3. Ginya da besa ciakwa. Oe besa kana basa? Na ru igereire ngirige na gicungire niki kiega. With the power of Dettol Bar Soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Patron wa makanisa 40 Bwana Faruk Kibet pamoja na mbunge wa Malava Malulu Injendi wanawalika kwa ibada ya shukrani itakayojumuisha makanisa 40 kutoka Western na Rift Valley. Ibada hii itafanyika tarehe 1 Aprili katika uwanja wa Silingai Primary School katika eneo bunge la Malava. Mimi Bwana Faruk Kibet ambaye ni patron ya makanisa 40 tunawatangazia mkutano ya makanisa, nyote mwalikwa, njoo tumshukuru Mungu. Wageni wa heshima katika hafla hii ni pamoja na Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi pamoja na Speaker wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula. Mimi Malulu Injendi, mbunge wa Malava, nakaribisha viongozi wote na wananchi wote kwa sherehe ya Thanksgiving ya makanisa kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea. Burudani itapromoshwa na wasanii na kwaya mbalimbali. Njooni nyote tuabudu na kutoa shukrani. Marua mafauru makeri kuri Timotheo murago wa 4 muhari wa 7 nindwite bareri ya njega nakio kiite itano gia kwari ninginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri nindoire ndiumenyereire ngonyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Charles Waweru Gaitho riu ni miaka 30 kuma riria wetirwo ni Mwathani ukahuruke. Ihinda riri ni turaririkana uria watwiciragia no gatwenda na njira ya mwanya. Utoro-ini waku ni wahutirie miturire ya andu aingi no kimacenjia wega. Wari uteithio kuri andu aingi na kinyagia riu wahurukire no we uturite utunyitithanitie. Ni uraririkana na mutumia waku Karen, ciana ciaku George, Judy, Abros na Faith, aria othe muciranirwo nao na arata aku othe. Mwathani moko-ini maku mega uige baba witu, huruka kuma tu-ini na ciongoro-ini citu, uture tene ona tene. Nimukumenyithio gikuo gia Virginia Muringi Rugwaro kionekanire mweri 21 wetatu ni mwari wa atigaire Atha Mwangi na Phyllis Wangeshi ne nyina wa Robert Gachanja ani wa Njiro Phyllis Wangeshi na Neri wa Sheke aciaranirwo na mutigaire wa Irimo mutigaire Thuo mutigaire Muthoni Njeri mutigaire wa Ngari Mukami mutigaire wa Itito na Karwe
nĩ nyina mũthoni wa Rũguarũ Bobby na Chad, nĩ cũcũ wa Trevor, Bilal, Jordan, KC, mũtigaire Elijah na Ryan, nĩ mũrata Kazini Maramu na tata wa aingĩ. Kũracemanio Saints Cathedral kwambĩrĩria wa kerĩ mweri 28 nginya 5 mweri 31 wetatũ thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mweri ũkatũ Kenyatta University Funeral Home Thika Road wa kerĩ mweri 4 waĩna thaa 2 mahoya magakorwo ACK St Stephen's Church Njombe Murang'a kuma thaa 5 mathiko marũmĩrĩre Nyakianga Njombe Murang'a County. Virginia Mũringi Rũguarũ ũroma makwega kuraga. Nimukomenyithio gikuo kia Hana Wanjiru Njau kana wa Kabui ni watũrĩtwo Kiambu County. Ni mutumia wa mũtigaire Samuel Njau Njoroge, ni mwana wa tigaire Ngugi Kamau na Wambui Ngugi, ni mwale wa nyina na Samuel na atigaire Grace Jerry, Lazarus, Stephen, Karushi na Frederick. Mũirũwe wa atigaire Naomi Njoki na Penina Mobi, ni nyina wa Mary, Patrick, Alice, Joyce, John, Margaret, Grace, Charles na Jane. Nyina mũnyinyi wa mũtigaire George, John, Jane na Ruth. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemanio tũrĩtũ hakuhĩ na Gego Police Post. Mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University and Lifaro Mortuary Jumanne mweri 4 mweri wa 4 thaa 3 rũcinĩ. Mitha ĩgakorwo Riara Catholic Church thaa 4:30. Mathiko marũmĩrĩra gwake mũciĩ tũrĩtũ thaa 6 cia mũthenya. Ũkome thayũ Hana Wanjiru Njau. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Esther Njoki Watani wa Watani Bookshop wa Gĩcĩra Nyĩrĩ. Nĩ mwana wa mũtigaire Patrick Manyeki na Mĩrĩ wa Mbũi. Nĩ mũtumia mũtigaire Jeremia Watani William Mugatia. Nĩ mũirũwe wa mũtigaire Lydia Nyambura Watani. Nĩ nyina wa Winfred Watani, Joel Watani na James Watani. Nyina mũnyinyi wa Grace Watani, Margaret Watani, mũtigaire Charity Watani, Ruse Watani, mũtigaire George Watani, Patrick Watani na David Watani. Macianĩirwo na Magi, Peter, Joyce, Aris na Edwin Manyeki. Kũracemanio gwake Gĩcĩra, Stardust Hotel Nyĩrĩ na Upper Hill Springs Hotel Nairobi thaa 10 mũthenya. Mweri ũkatwo Nyĩrĩ Funeral Home Outspani Jumamothi mweri 1 wena thaa 2. Igongona rĩgakorwo PCEA Kĩriko Church kuma thaa 4 thutha hurũkio mũgũnda-inĩ wa Watani family Gĩcĩra. Esther Njoki Watani ũroma makwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Daktari Justus Kĩbarũa Karigo wa Wamagana Village Tetũ Nyĩrĩ. Nĩ mwana wa tigaire Patrick Karigo na Rose wa Gũthi. Nĩ mũthuri wa tigaire Julia Wanjiru na Margaret Washinga. Nĩ ithe wa Rose Kĩbarũa, Patrick Kĩbarũa, Kĩrago Kĩbarũa na Joseph Kĩbarũa. Aciaranĩirwo na Wangeci, Ruse, Kĩhara, Thirikũ, Nyokabi, Wangũi, atigaire Joseph, Warũngũ na Gĩkandi. Nĩ ciciarawe wa Edith, Eva na Jennifer. Nĩ mama na cousin wa aingĩ. Nĩ guka wa Julia Rose, Julia Karigo, Magdalene, Rose Karigo, Julia Wachira, Gathoni, George na Rose Wachira. Nĩ mũcũkũrũ wa Nicole, Scott, Owen na Natalie. Kũracemanio gwake Wamagana thaa 10. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyĩrĩ Funeral Home Outspan Jumamothi mweri 1 wena thaa 2. Igongona rĩgakorwo PCEA Wamagana Church thaa 4 thutha hurũkio gwake Wamagana Tetũ. Daktari Justus Kĩbarũa Karigo ũroma makwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ann Wangũi Kĩirũ. Nĩ mwarĩ wa mũtigaire Wili Kamau Mũtarũ na Lilian wa Maitha. Nĩ mũtumia wa wakiri Benson Kĩirũ Chege. Nĩ nyina wa Beatrice Wachera na Lilian wa Maitha. Aciaranĩirwo na Ruso wa Rũgũrũ, mũtigaire Joshua Njoroge, Isaac Kĩmotho, mũtigaire Ruth wa Ngari na John Njoga. Nĩ cũcũ wa Anastasia Wangũi na Jaden Kamamia. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Mebry Estate, Hill Park Court, Pine Road o mũthenya thaa 1 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatũke Yuri Faro, Jumamothi mweri 1 wa 4 thaa 1:30 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa AIPCA Shoi Matuto thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũgũnda-inĩ Shoi Matuto,
Getuge Division Mathia Murang'a County ani wago ikeiro oroma makwega kuraga. Nimukomenyithio gikuo kia mwari wa ithe witu Lucy Muthoni Migwi kana Washu ni mwana wa mutigaire Paul Bathu na miru wa tiri ni mutumia wa Reverend Samuel Migwi Jerry wa ACK Ruiru, nyina wa Lewis Moga wa Jiri School, Charlene Jerry wa Gituge Girls na Wallen Bathu. Aciranirwo na Monica wa Jikwa Johi, David Jukia, Elijah Thuo na Judy Jerry Lenny, sister-in-law wa Henry Moga na Eunice Nyabra. Koracemanio Nairobi Silver Mine Hotel na Musiga Shogi. Nigugakorwo na memorial service St. Michael and All Ages Ruiru kiumia mweri igire mweri wa kana thaa kenda cia muthenya. Mwiri ukarutwo Kireine Mission Hospital mochari Jumatatu mweri 3 mweri wa kana thaa igire rucini. Igongona rigakorwo ACK St. Tedros Gashogi Kihoya thutha ahurukio gwake mucii Gashogi Village. Huruka thayo Lucy Muthoni Migwi. Nimukumenyithio gikuo kia miri wa Jamu Ngai uria wahurukirio ni Mwathani mweri 25 uyu wetatu thutha wa ndwaria ihinda inyinyi. Ni mwana wa James Mugai na Nancy Mugai. Ni mutumia wa Titus Waititu Mwai. Ni nyina wa Gift Njoki na Joseph Mwai a Unity Farm Naivasha. Maciaranirwo na Nigeri Dominic Mugai, Moses Wainaina na Solomon Kiarie. Mahoya na mifango ya mathiko irathie na mbere kwa mucio muthenya. Na mwiri kwa Jamani Funeral Home Karai Naivasha muthenya wa Jumamothi mweri 1 wa ina thaa 2. Mahoya na mathiko marumirire mugunda-ini wa ithe Joseph Mwai wa Itito Unity Farm Naivasha. Ni Mwathani wa muhurukia huruka thayo miri wa Jamu Ngai, ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Nimukumenyithio gikuo kia Esther wa Ngui Kamau kionekanire mweri 25 wetatu. Ni mwana wa mutigaire Gishuhi wa Irofi na mutigaire ani Nyambura. Ni mutumia wa mutigaire Steven Gituro Kiferie kana Kamau. Ni nyina wa James Gige, Teresa Mugure ani Nyambura, Elizabeth Jerry, Joyce Wairimo, Sara Muthoni, mutigaire Agnes wa Boyi, Mary wa Jiko, George Gishuhi, Teresia wa Jerry na Grace wa Jiro. Ni nyina munyinyi wa James wa Thika, Mary Boro, Johnny Gige, Peter Gituro na age aige. Aciaranirwo na Wajira Buto wa Jerry Bita, mutigaire Joseph wa Irofi, wa Boyi wa Weru, Michael Dungu Gishuhi na Rosemary wa Kaba. Koracemanio gwake mucii ya Mumbi. Mwiri ukautwo Eldoret Hospital mochari wa 3 mweri 5 wa ina. Mahoya magakorwo kanitha-ini wa St. Mary's Catholic Church ya Mumbi, mathiko marumirire ya Mumbi Cemetery. Niturakwendete Esther wa Ngui Kamau no Mwathani arakwenda makiria. Huruka thayo. Nimukumenyithio gikuo kia Bob Papias Karega arari muhuri biashara Nyeri Town na Thika Town. Koni Bereview Gataragwa Nyeri County. Ni mwana wa Eliud wa Njoki Karega na Rachel Mweyeria. Ni muru wa nyina na Peter Kiama wa Njoki na Morris Muthee wa Njoki. Ni ararathimitwo na kana kamwe ga kahi Bryson wa Njoki Karega. Koracemanio kwa mucii Gataragwa thaa 9 na Stardust Nyeri Town thinashara hwaini o muthenya ni undu wa mahoya na kuhariria mathiko. Mwiri ukatwo St. Michael Funeral Home Mathari Jumamothi mweri 1 wa ina thaa 2. Igongona ria mathiko rigakorwo St. Peter's PCA Church Gataragwa hakuhi na St. Bakita Gataragwa Girls kuma thaa 4:30 thutha hurukio kwa mucii Bereview Gataragwa. Bob Papias Karega uroma makwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo gia Peter Githuku Kimani kana Karaja no Pembe Billy
Pondamali Estate Naikuru. Ni mori wa Mutigaire Kimani Githuku na Lecho Wangari. Masiranirwo na Noah Kamau, Mutigaire David Githuku, Bushi, Kelly Nganga, Jacob Jiroge, Miro Wajiko, Sarah Joki, Isaac Kariuki, Bedho Ajiro, Samoro Mwagile Wairimo na Jackson Thuo. Ni muthuru wa Pelis Jerry, nitho wa Paminas Kamau, Lecho Wangari, Anthony Kimani, Gladwell Wageshi na Miro Wajiko. Kuracemania gwake Pembe Billy, Pondamali Estate Naikuru na Miragine Dodori thinashara cia hwaini. Mwiro karutwo PNN Naikuru Jumanne mweri wa kana thaa 3 cia rucini. Mahoya na mathiko marumirire Miragine Sublocation kwa Wajiko Calvert Stage Dodori. Ukomethayo Peter Githuku Kimani. Ni mukomenyithio gikuo kia Eric Mushiri Mweshori. Ni muri wa Mutigaire DM Gitahi na Mire Mobi Mweshori. Ni muthiru wa Alice Wajiko Mushiri. Ni ithe wa Melissa Mobi, David Mweshori na June Wajiro. Maciaraniro na Dixon, June, Joseph, Josephine, Miri, Anne, Peter, Esther, Thomas, John na Mutigaire Francis. Ishishirawe wa Bogwa Muthe na Nyashirawe wa Agnes Bogwa. Maramue wa Paul Bogwa, Mutigaire Harrison Bogwa, Joki, Beatrice, Nyedo, Beth na Nyokavi. Mamawe wa Dwaigi. Ado maracemania kwa musi kwa DM Kanyagia na gwake musi Daragwa kuhoya na kufaga mathiko. Mwiro karutwo Pope Benedict Hospital Mortuary Jumamothi mweri wa kana thaa 3 rucini. Thutha mathiko marumirire kwa musi Kanyagia Daragwa. Ukomethayo Eric Mushiri Mweshori. Nimukomenyithio gikuo kia Maria Muago Karaja kana wa Kiguru. Ni mutumia wa Mutigaire Solomon Karaja Keng'ara kana Kode. Ni nyina wa Beth Nyadiro Mutigaire Kimani Kiguru, Mutigaire Masharia Jerry na Wajiko. Aciaranirwo na Tigaire Jeroge Mwagi Karoithia na Muthoni. Muthoni wa Barnekurie wa Karagi, Muigai Karie wa Bugiti, Joseph Gugi wa Dagoreti na Kariuki Ben Jego. Muirue wa Mutigaire Martha Wajiko. Nyina Munyinyi wa Kimani Jeroge wa Wanyororo, Masharia Atigaire Rebecca Maina wa Ithira na Waboi. Ni tata shosho na maituri yake wa Dwaigi. Kuracemania Bruce Springs Thika Road thaa 11 cia hwaini na musie Mungetho Maragwa Ridge. Mwiro karutwo Montezuma Kafati Jumamothi mweri wa kana thaa 2 rucini. Igogona rigakorwo kiani kia IPCA wa rucini. Thutha wake Mungetho Ridge ayo Maria Muago Karaja. Wegwatira indo na bei bacirire kuma gwa Kopia. Gemia nyumba yaku na Vision Plus 32-inch digital HD TV, DVB-T2 kana S2 na wall bracket itari marihi na 11,225. Kenera indo ici na ingĩ nyingĩ na thogora wa thĩ. Kopia, maisha rahisi. Sometimes, dirt can give us something back. That's why I use new Omo. With naturally derived stain removers, it penetrates deep to reach the toughest stains for unbeatable stain removal. Hige kiroto gĩaku gĩa kũgĩa na mũciĩ waku wĩna kuma ciringi 1.
1.98 million mwana wa Vipingo, Kilifi, Nokenera na Marimautu wa 10% urea kahora kidari ya mieri 18 kwina motungata magikero kiguru na miako na estate itu erikudu kwega kwina ugitiri na kwina mithako itiganite na miago kiheri mwatho na mikana kuhuthika. Andika SMS kiuga Vipingo utume kuri namba 22365 kana hore thimu 0740 400 215 mwatho na mikana kuhuthika. Dettol soap with germ defense gives you protection when it's cold. Germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Mwaka uyu utanakura eruhia kiroto giaku kiria utahingirie mwaka muthiru urorio ngieruhia atia. Brickman Properties Limited nitugwiciritie na nikio tukureheire ofa ya broti cia 50 by 100 tondu gikeno gitu ni ukigwatira handu ungita haku. Matuka ya wane girigana rimwe ria 99 Joska Sunshine ni girimagana mana ma 99 na broti cihutĩtie bypass area tanyitwo gwakwo. Juja Farm na kuone girimagana 550 na broti ciothe no ure deposit ya 50 balance urihe na mieri 6. Ciena individual ready titles, farafara njega, mae, thitima na nikuirige. Ungigwatia ki turire thimu 0746 888 Brickman Properties, your affordable secure real estate company. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanliness can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Aina gimeno no ikalile muno wena akane kanini yongerera gima man. Hey, tabai mukire haha heno horo mwega neguo gukuhotithia kugura broti guku Top Care nitwagwithia thogora wa booking hari broti citu ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa mani tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes, guku Top Care tuga booking ni 50 na mu mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira broti. Twina mugunda Juja wa 595 na Joska ni 395,000 only. Tosherera roiro kana utohorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Comfort Homes ni kabuni horani ya wedia wa manyumba na migunda na leo mena mufango mwega wa lipa mdogo kukuhotithia kwigwatira broti yaku. Urafatara okuruta 10% hari marehi ma broti iri orenda balance ukaheo mwaka mugima. Kitengela Lenchani phase 6 50 by 100 iroima 300,000 ukareha 30,000 balance ukaheo mieri 12 na iriga inie na bypass ya Konza na shie na title. No marina broti Gemwea, Kiselian, Olkalao, Maimahio, Thika Kirimabogo, Kisanju na Isinya na site visits ni Omuthenya. Macherera Information House Nairobi kana bypass Kamakis na Kitengela Mare Newton House. Limone 0716-833-358. Shesheni ya Inoro TV. Use Mortin Doom insecticide regularly. Sleep under long-lasting insecticide or mosquito net. Clear blocked drains. Get rid of stagnant water. This message is brought to you by Mortin Doom. Zero malaria starts with me. Kumkumbagia ukireherwa ni Solio Safety Matchbox. Hii kazi ya kuchoma nyama nimeifanya 17 years. Nyamcho mtamu inaanza na a good fire. Bila moto ya Solio sina job, hakuna kirandu. Siri ya good fire ni Solio Safety Matches. Fire for your hustle.
से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह Asha, nie nitagonyoka. Nikwe. Desawa. Asha, uguo tiguo kuri. Prab kugithia ati mundu uyu arie manarie maheni. Kugiodu. No. Ndukagerie kugodu, nituthie rumu twi nawe. Era mundu wa first aid okia kuria rumu-ini. Ningutuma mundu. Ukamake ningumutwara. No nie desawa. Ni ndirahota guthie. Asha we. Nikioreka. Nie. Fafa, wewe sawa? Maundu ni mega. Asha. Arian ekunjiraga ati wewe murwaru. Ati ndi murwaru? Ni kundu warite. Anjira ati we niwendete mundu. Woi. Murio wakwa ri thina-ini. Nama alien ni thu yakwa. Ndamwira anjitire baba amwira maundu mothe. Angikorwo baba ni amenya andu othe no makumenya na wona Prachi amenya ndamuria no akundega ariki ni maundu mariku ureciria horera ndigokoria mwiritu etagwo atia ni njui ndungienda o wothe na nduri na matha njage kwenda mwiritu ni tondu waki kariki tondu we wi murio wakwa na wendete kumacogotha wendete gwikenia no ti wendo ti kindu wendete murata wakwa ni endete mundu akwenda goteithio ndarahota gukoma tondu na toro ndarona thina waku ni uriku na thina ni ati wendo-ini no igua na mwanake uyu thina wake ni aremetwo kwira mwiritu na heno nduramumakia no ndu ucio ni atiriri ni agucererwo ukoragwo uguo ni thina wa kawaida guthiaga uguo ukiri thiteji bathi yoka ugecire wingire kana wage andu amwe makauma aria angi makaingira ugatigwo ro hau niki urauga diganirwo ni macio tigana na thina hekihonia ndenda uhekihonia kiria mwiritu uyu agwitikira ria mbere riu murata ucio waku ri arenda kwaria na mwiritu kana arenda mwiritu etikire ni murata waku mwiritu etikire kanage thina waku ni uri Asha ni murata netagwo atia njira ritwa riake etagwo atiriri etagwo Sha riganirwo ritwa rina bata tigana na ritwa riake njira uria tugwika ni mumaku muno nie ngwiciragia atiriri murata ucio utoi ritwa ugati ndui ritwa riake we ndui Asha ndimwiritwa tareke njurie mwanake ucio arenda kuhikia mwiritu kana no ndugu arenda makorwo nayo ni ndiramenya ati we nduramenya ndiramenya ndenda gukwira we ndaramenya ndamenyete ni njui ni akumenya we wagirire kumenya atia kiria ucio arenda ni murata wa hakuhi ithui tukurite hamwe ni ndimui uyu ni uhoro mwega ndire arata tacio kayo utarona ni ui maundu maingi megie murata guo ona maundu maku ta maya we ndui uramenya atia make baba utaki uyu na ritwa niki wenda kumenya ritwa niki ni wira urenda kumwandika niki kiuru nduhe kihonia gia thina uyu ndina kihonia kiega ikatiri murata guo ucio toi ritwa no abotige aba ujire ritwa riake ndina kihonia kiega na maundu ni mekwagira baba ageririe muno nigetha amenye ma
na wona ndamwira horo wa ma kukorwo na thina munene riu ndaririkana wejira ni njui riu ni mami ni mami mutumia waku ni aranjita ni ngothie ni anjirite ndigaceragirwo ndigaikarage haiya alien mwarikia kwari ni twarikania mami ni aranjita ukatuthie mwanyu ni aragwita mami ni aranjita ukatuthie nituthi tugakongoire we haiya uka nyina no nginya igirire no nyingi umuthi ndunanjira ritwa ria murataguo no ica ikuhi uguka unjire ritwa ria murataguo Rambil Koli Morio nini ndiramenya hena muiritu wendete no ningi ndiramenya ritwa ria muiritu ucio no muthenya umwe ni ugoka kuri nie uge nie baba ndi wendo-ini na unjire ritwa riake Jetawo Paul Waiganjo Brico Homes reu twina Plains View Gardens along Nyahururu Duruma Road na no kilomita 2 kuma Ramini. Thogora ne ngiri 150 na deposit ne ngiri 50, balance uri hena mieri 6. Brotish ne cia muigano wa 50 by 100 na shina ready title deeds. Oho twina Vines Garden Juja Farm na thogora ngiri 500 na kuona broti no o muthenya na yo deposit ne ngiri 100, balance uri hena mieri 6. Ohoro makeria tuhurire thimo number 0721077077 kana utosherere Jewel Complex Roy Sambo 2nd floor. Brico Homes, a touch of fulfillment. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nemwe yathondeki njorua a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Tunapika nini leo? Mchele. Na spenza. Penzi spenza. Uko wapi? Tamu wako wa kipekee. Wakichokoza ni kubonde. Ladha yako wacha tu. Unga tamu. Spenza. Na nyeupe. Spenza. Yapatikana kote nchini, bei yake is the best. Spenza. Spenza, tulete familia pamoja. Uri mwega mwiroreri witu ritwa ni George Washiuri wa Optiven na twina gikeno muno tuhana Optiven twikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu Optiven nirekira mabara, Optiven kahanda miti rugiri rwega na kwina kiateka na mugunda uyu uhutitie lami. Mugunda uyu ni ndagika tu 35 kuma mucii munene wa Nyairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Ndirori ati nduri rona mwiri. Mwiri uliko? Julius Jona orire emwana wa Nairobi na mbere yo aikara Meru kuria rucete mutumia wake. Ithe tutire guku gukenerera uhiki. Angikoro inyueti uhiki muoka guku gwika atia? Tuko pamoja maishani, tuinuane. Tuko pamoja.
Nyagasani tuinuane. Haya, fafe nako. Hello. Alien ni gwetereire fafe nako. Mwire oke, ndimwetereire. Halo. Maya. Kayo tali urakinya? Ni ndakinya. Na ndukingire. Maya. Hai. Uyo ni Ria. Nisi yakwa. Ria. Ni uramenya uria wagirirwo ni gwika? Ni njui uria njagirirwo. Ni uria kuga. Ni hega. Na nigetha tuiguithanie. Uyo ni Ranbir. No nginya umuthitange ni gukunyita kia hinya. No maundu maria ugwika utigirire ni moneka ni mama. Ni uguo. Na ni umuthi. Ni ngwika uguo. No muhaka akorwe muriu. Tondu tukumuigirira ihitia riria atekite. Na no muhaka kuoneka ni ati ni akite uguo. No nginya kirirwo ndawa. Haya, ni sawa. Ni ukuona kiri urenda. Na wenda kindu kingi unjire. No wira uyu urarutwo thaa ici. No rute wira mwega. Ni ngwika uguo. Gitumi ni kiriku? Niki murenda kumuigirira? Gitumi ndwagirirwo ni gukimenya. Na nikio turakuriha. Koguo rute wira waku. Ndukagirie kuingirira muturire witu. Ni waigua? We ni wanjira gitumi. Ni umwendete. Na wendete mundu ungi. Ndiraruta wira uyu ni undu wa mbia. Koguo ndukone ta ngoragwo ndi mukigu. Na tuthomaga cukuru hamwe. Ni njowe ndunyendete. No urenda uteithio. Wone wendo waku. Tarora. Nitutige guthie hau. Woka guku. Urute wira. Lekia. Tumanuo. Sawa. Haya. He. No akena. Wimenyerere. Gathanduku ka ndawa. Wenegereria. Madam hurire ndagitari. Aca no kugonyoka hanini ndirabatara ndagitari. Eta ndagitari. Haya munene. Ndirakwira no kugonyoka ndirabatara. Kiete ndagitari hatiri utiganu. We gutire hindi uthikagiriria. Korwo ni ndiguthikagiriria ri. Ukijaragiria niki rimwe guthikagiria tondu ndwaragia ma. No riu ri. Nie ndirakwira ndi sawa ninguhota guthie na Ajikora njira wi sawari. Niki kiratuma uremwo ni gukinyukia na kuguru kuu. Na ndukagire kugatenya igwa gucunga tondu uguo tima. Rugama. Kwariama gwiciria ritarire uraria horo ama. Na to gukorwo we ndurabatara ndagitari. No ningi ndagitari wonoka kurora nguigua ndaiganira. Angikorwo we ni umakagira undakaragira niki?
Ni ngona tutigane na ndeto icio tondu ona twathi na mbere guciari tuhota kwambiriria kurua na umuthi. Ndurenda tunegenanie thiguko? Nima. Gwenda tuthunguthe. Haya. Na no undu umwe ni riu. Ngenaga tugakurua. Na nie ni ngenaga muno twaga kuhuhania. Ati? Ufati kuga nyokenaga muno hindi ria we utakoragwo ukihota kurua nanie. Horera. No kihitio wone thina wothe we no unjite. Njuke nguteithie. Kundeithia? Yeni. Waria mokihana mariro uragithakara gukenga wona gikada gigucogotha unjite njuke. We riu. Kira riu. Najua kuwa mnaweza do more na Direct Line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no machia Direct Line. Do more na Direct Line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct Line. Every day is sure. Hey, do more. Aina gimeno no ikalile muno we. Wena akane kanini yogerera gima man. Hey, tabai mukire haha no horo mwega. Neguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagwithia thogora wa booking hare buroti citu ciothe nginya 50. Uhoro cio no wa mani tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes, guku Top Care tuga booking ni 50 na mo mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira buroti. Toina mugunda juja wa 595 na Jos Kane 395,000 only. Tosherera roiro kana utohorera thimo namba ni 0708 000 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Niacokire agicokia mutumia ucio wake Miru kuri ruo o witu mwamucokia ri murwaru kwanyu mukamucaria mumo wake. Kungikorwo atia fio miaka 25 njugo na daronekete no thutha wa muthenya umwe tu gutangathwo agetho na koneka. Wega. No, tuhocia pulda kenagirira makiria. Kwale kwega. No na guku ni kwega. Prachi, wona wariganirwo ni hocia pool kahinda kanini. Ni ukuhota gukenerera guku. Niki, ingiriganirwo horo wa hocia pool niki. Ndina maundu maingi ndirikanaga kuma ndi munini. Ona nie ni ndiraririkana. No Prachi, wona wakenerera guku. Ona kuoni ukuigua ni kundu kwega. Wow, guku kugemetio wega. Guthaka thikuku njega. Baba wanyu akwira atia? Baba ngĩnjĩra atĩ ucio tigana nake. Endete ũgũthakĩra. Akũgeretie ũrĩa wothe angĩhota. Amenye no wendete mũirĩtu. No ũcio. Mwanake ũrĩa ũrageria gũkenia mũirĩtu. Thikuku njega. No mwanake ũcio nĩwe. Nĩkĩ ũtaramwĩra ma? Nawe tumia. Nĩkĩ ithu tũtingĩra baba ũguo. Twamwĩra no ũyũ ũrĩa gũgũthiĩ. Koguo baba gũthiĩ rĩ andũ. Hey, nĩ mũramenya Ranbill. Endete Prachi. Ũguo nĩguo ũrenda gũthiĩ. No horo wakwa akanje. Hai, nikukwira. Ajirire. Oiga atia? Ajuririe kana mwanake ũcio arenda kũhikia mũirĩtu kana arenda matuĩke o arata. Tajiro le oiga. Nĩ njũĩ oiga. Urenda kumuhikia? Ni nyambire gutukanirwo hanini. Ndikumenyaga kana ni mutumia kana ni girlfriend. Diuma nama. No, horo mwega. Riu ndi nama ati kiria ndirenda kuma gwi Prachi ni kumuhikia. Eni, Ngai ni mwega. Nikuhe mutumia. बातें जरूरी है तेरा मिलना भी जरूरी मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी
Rora mutumia wakwa, rora, nĩ mũthaka. Ta hũra mbica. Tisha hano rogamete hau. Nini twina Prachi tukiaria. We Ndahimagine maundu mothe nginya mwikite ohiki nima eke hanini ndina reciria wona hoini mwaki wakio unyite Prachi guoko na muhikanie thutha-ini no ucoke umumburire ati wa muhikia toru ni umwendete neguo wi mugoroki nkiurauga imundu angikuigua kihiko ti thako haya no gikeno ndina kio na githire ati Tasha niki kiratumaririe Prachi haiya neguo eterera tareke hanini na githeti uri uraragia maundu moru ma Prachi nyenjereria kumugia ni njui arari urimu oka nituthie nyita kariki urarira njehera Prachi ndiragirwo gukwira maundu moru uguo ninge ndiragirwo kunyitana na anake acioru hatire na thina wehorera tiga kurira ni uguo ndari na thina na warikia kumwira ni sorry eterera Ranbir Tasha ewe ni urerira ni tondu wa maundu maria wikite koguo ni ndire na thina no muthenya ungi wimenyerere muthenya ungi ndukanarie uru wa muiretu no hanyita oguo neguo riu nie kuma mothe ndire kunyita mbaru tondu nie nimenyete we muiretu wihete gitio ni mundu mwega ni uguo ni sawa ouch ni ndarumwo Prachi ni ukundora Prachi nduke undore Shahana muteithie tanyonia era ndi sawa ni uguo tiga kurira ndamenya riu wi mwanake mwega nikiwe ndurathie waikara haha mwendwa waku kana watene ni aguka uyiwe na hikieri ndare ithako na mwendwa waku watene etagwo atia Sangia tuthomaga nake na ni muthaka na hena muiritu ungi muiritu ucio etagwo atia Roshni Shangia neo ahikiaku nikiureka no uthie kurio Ranbir niki urauga no waragio guo okorwe na ahiki ingi njike atia ndeciritie akigea nao halo wiku rora mwena waku wa motho nirona andu atano marugamite Ranbir hau eterera ni ukuona githie na mbere ruta wira mwega nie ntwatigania na Roshni na Sandia ti mwendwa wakwa ni kazi ni yakwa we leu weciragia kazi ni girlfriend oye ru nikindeka baba tareke no udeithie mai ma kunywa ithuĩ nĩ tũyaine ngwĩciria nĩma ngwĩciria nĩ ngũĩ Sha ndigwĩciria ũguo niĩ ngwĩciria ithuĩ nĩ tũrĩ twacamania Kumbagia ukireherwo ni Solio Safety Matchbox. Hii kazi ya kuchoma nyama nimeifanya 17 years. Nyamcho mtamu inaanza na a good fire. Bila moto ya Solio sina job, hakuna kirandu. Siri ya good fire ni Solio Safety Matches. Fire for your hustle. Wegwatira indo na bei bacĩrĩre kuma gwa Kopia. Gemia nyumba yaku na Vision Plus 32-inch digital HD TV, DVB-T2 kana S2 na wall bracket itarĩ marĩhi na 11,225. Kenera indo ici na ingĩ nyingĩ na thogora wa thĩ. Kopia, maisha rahisi.
Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ria mohigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kirio renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nituoya ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Niwiriragiria kugia mugunda wina miti migima. Highsop Properties Limited turakurehera Viwandani Estates Phase 4 Naikuru. Ici ni broti cia 50 by 100 na cia kundu kwega muno gwa gwaka mucii. Broti ici ciriganitie na Gisheha Avocado Farms kwina mai ma borehole na thitima ciikuo. Viwandani Estates Phase 4 ni ndagika 5 tu kuma Nakuru Eldoret Highway na cie hakuhi na Rami. Broti turakwenderia thogora mubashirire wa 649,000. Ndukareke mweke wa kwigwatira mugunda na miti migima ukumonyoke. Tuhurire thimu 0707 666 000 kana utume Kiugo Nakuru kuri namba 21404. Hii imeenda kabisa. Mimi ni Emmanuel natoka Bungoma but nafanya kazi kaunti ya Nyandarua. Hii mchezo nilisikia kwa radio, mtu wa kwanza akishinda shabiki.com. Pia mimi hapo ndio nikaanza kushiriki. Mimi nilipata game 11 na nikawa mshindi. Nafurahia sana siku ya leo. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Comfort Homes ni kabuni horani ya wedia wa manyumba na megoda na leo mena mufago mwega wa lipa mdogo mdogo kukuhotivia kwegwatira broti yaku urafatara okuruta 10% hari marihima broti iri orenda balance ukaheo mwaka mugima kitengela lenchani phase 6 50 by 100 iroima 300,000 ukadeha 30,000 balance ukaheo meri 12 na iriga inie na bypass ya konza na shie na title no marina broti gemwea Kiselian Olkalao maima hiyo Thika Kirimabogo, Kisanju na Isinya na site visits ni Omuthenya. Macherere Information House Nairobi kana bypass Kamakis na Kitengela Mare Newton House. Limone 0716-833-358. Shesheni ya Inoro TV. Use Mortin Doom insecticide regularly. Sleep under long-lasting insecticide or mosquito net. Clear blocked drains. Get rid of stagnant water. This message is brought to you by Mortin Doom. Zero malaria starts with me. Tawe kanore nduma kowe ne gwongoro ehana. Kana wendo warata ne wendo wama Nane mahena ya Kono nawe dikelela Megerera doa Naitagariene
Uhana atia darling. Uraire kujetera niki? Tulianele breakfast. Dehu. Waregire kujera Nick na Mukami mena afia Nick. Not again, Karen. Atrere Nick na ni mundu mugimari. Relationship you na take yari. I even thought you knew. So Kogo, you are okay with that? How? Akira do him in any case. Dehu. Omenya Nika kueta weta role model wake. To make matters worse, you're even his elder brother. Wagire kumuonia by example. Noto dunia kionire we na Leari mukiri hamweri wito shiori. Ona kenda yake decide kuana na Mukami. What is wrong with your family? Wera wanyini kuena na waiters. You stoop so low. You have no dignity. You know what? I've lost my appetite. Yes, and I've just gained mine. On your way out, call me one of those waiters. That's your running idea. Oh, now you can call them. They are your wives. They are rugu. Don't have a marumaki. They walk on my wall. Ni masira. Like a kush, I need naga. Atire. No mag, tiani kush. Gavana ni ageranyo nire. No we kiruna menda kurete duga turbo duga thiko tone gwitora hatikaini. Na sa, no ginya Jomo amenyema. No ginya menye uria kare na ndeo mapesa mareka. No ginya menye kihoto, no ginya kihoto kionekane Jose. Du kiurire nda kwena moyo akunyo ndu walea. Uri azo ndare hori. Imatira muragire. Na rugori eri. Wina mocio ndurare mubango wa Jomo mena ndegwa mapesa na Karen. We. Nijui Jomo timuraika no timuragani. Sawa. Nyure thikiriria kiuria. Jomo cio uragweta ri, niwe hatumire ndugu na mwendwa waku, He's not different from the other politicians. Hello. Oh, Jackson Curia. Just a minute. I can do an interview. Manera to make interview. Hello? Yes, Jackson Curia speaking. Oh, I'm fine, thank you. How are you? Yes, we did apply for the job. We are shortlisted. Oh my goodness, thank you so much. We come for the interview when? Today. What time? 2 p.m. Oh, okay. Yeah, no problem. I'll be there. Sure. Thank you so much once again. Yeah. Ai, nekini. Ama tu interview the nyanya niki. Magerugire tene mundu efanya. Tokoro mase jedege kaya muthia. Geru tukutakuvia, mundu agikehariria. We tiga wana ureturo interview ni kunegena uranegena. Asa kwaja ndukamake. Turathi interview nawe. Oh, ni kudwara. Asa. Ni kunyumagaria. Ona ni ndirathi ndimwite interview iyo. Ona ni interview. Yeni. Ukorageta kwa njira niki. Ndikwendaga ku break your heart. Ngeto man. Unaidiaje?
Uraira gĩtĩ-inĩ nĩkĩ? Tuonaga thinema ira hwaĩ tukanitwa. Tiga kũhenia Nick. Nĩ njũrageire haha nĩ ũndũ wa hau iria tũrarĩ nayo ira. Bado no ndakarĩire. Okami. Njĩra twaria ũhoro wa maũndũ maira. Please. Urenda tuikare nyũmba ĩmwe ta strangers ma? Okami. Seems you're not getting me. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, I am not in the mood of talking about yesterday. Excuse me. Wasiwasi upi? Niji na wasiwasi. Tulia. Wanataka mtu mmoja tu. Mtu mmoja wamenya hapa. Umejuaje? Sikuambi kwenda mkona kwa gazeti. Leo kidogo thikirie meme ya pili tututu. Na watu wa Mombasani. Ikengwire, Twaigera ko. Ntona nie twina confidence na experience. Wira one witu. Wathi oro wathi ni guthiri. Sawa. Tu hamwe. Amen. That's the spirit. Kazi wote kwani tumekuja kufanya nini? Na nimekuelelia na nimekuongeleza. Dijijia wetu yana hivi. Ndio una wasiwasi kama nini? Wewe na hiyo moshene yako unafikiria nani anaweza kukupatia kazi? Kwani mnatuona kwa sababu sisi ni wanawake ndio mnatudharau? Wewe sikupendi by the way, sikupendi. Sisi tumekuja kazi hapa kutafuta. Girl power. Sha, te godoe. Kali umarehire guku. Boy? Boy power. Boy power. Mimi ni mnunuzi wa Zani Property shamba kule Malindi Chakama. Nimeona kazi yao ni ya uaminifu na matarajio yao ni mema. We ni wiriragiria kugea na handu ngita haku. Kiroto gyaku ni gikinyaneirio ni Zani Properties Limited. Tuna brotisha 50 by 100 mwena wa Malindi ni Baolara hafarafaraini ya Salagit hakuhi na Wero Technical College. Ebei 100,000 only. Muthenya wako na brotish ni tariki 14 mweri wena mwaka uyu turi ukabuka na 20,000. Brotish ito ciothe ciina mai na thitima na ni cia ready title deed. Tucerere Ruiru Eastern Bypass Kamakis Capital One Plaza first floor. Kana tuhurire thimu 0711082526. Zani Properties Limited. Kuigithia na tiri tikote. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Mwaka uyu tanakura eruhia kiroto gyaku kiria utahingirie mwaka muthiru urorio ngieruhia atia. Brickman Properties Limited nitugwiciritie na nikio tukureheire ofa ya broti cia 50 by 100 tondu gikeno gitu ni ukigwatira handu ungita haku. Matuka ewa ni 199 Joska Sunshine ni 499 na broti cihutĩtie bypass iria tanyitwo gwakwo. Juja Farm nakuo ni 550 na broti ciothe no urihe deposit ya 50 balance urihe na mieri 6. Ciena individual ready titles, farafara njega, mae, thitima na ni kuirige. Ungigwatia ki turire thimu 0746888111. Brickman Properties, your affordable secure real estate company. Mayane mamwe maria tukuhaririirie inoro tha ithatu. President Ruto kuga ndagwitikiria indo cia muingi cianangwo na kigwatio kia mirurungano. Azimio akiuga thirikari iri na mubango wa kunina kayo kao. Onjoria gutara hathara ya mirurungano, muingi na maafitha a borithi makihonia nguraro.
arutwo 20,000 arĩa mareruta mawĩra nĩ makaheo mĩeke thirikari-inĩ kuma mwaka ũkĩte. Arutani 5 gũikio ngono magĩkuruhanio na gĩko gĩa gũtũngia mũrutwo mũiboko 107 Nyamira. Ai na gimeno no ikarire muno we na kane kanini ongerera ngima man. Hey tabai mukire haha heno horo mwega niguo gukuhotithia kugura buroti guku Top Care ni twagũithia thogora wa booking harĩ buroti citũ ciothe nginya 50. Uhoro ucio no wa ma ni tuthie inde mutwara kuri andu aya mari. Oh yes guku Top Care tuga booking ni 50 na mo mathogora ri ni gutinangia tutigirire we ni we gwatira buroti. Twina mugunda Juja wa 595 na Joska ni 395,000 only. Tosherera Roiro kana utohorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Nikio atano kawiro muthi. What? Are you serious? You mean Nyabuefu Doira? Of course. Nick arathire arera Karen ati Nyabu arenda kumuragira grandchild wake. Karen arera Nyabu aumirie very fast. Yani ruwe na Karen mwe BFFs. Tono so muno cio kuwete we no komendo gathi missing tale ya we. Oye kai. Maduka didi kanyati best friend wako ni athire missing. Niwe to korore ya mari na kiuria. Ni ukono go stress goko. Tamurire kiuria ri goko. Na gutiri mundu no mwe ajitikirie. No kurihaga ni maheni maya maku. Ai bokami. Runi nawe no nyina wa maheni. Duka hake giko. Bokami. Hai kodeno yaku ni ya mai urega tumehutia niki kani tubatende gukua ko taigua ndakwire duka hake giko. My precious. Kaimona Agosti. Nyabu. Kota na fudo wira. Lumara karangori ogere. Mabibi mawili manaroa. Jackson Kuria. Yes, present. Nini? Ça. Thank you Musa, thank you so much. Nyudo akanyagaka. Ni jina digimetherire wira uyu, but I'll show and prove why I am an exception.
I have a degree in business communication and I can work with minimal supervision. I'll make sure I raise the bars high. You will trust and love my work. Hamali Tonijita kwa Jackson Kiuria. Okay. Nyambo. Are you okay? No ni hado awikara bona Alpha. Turaikara gwa shosho. Shosho. Na githĩ kũtukũrĩ mũno na gũkũ wĩra-inĩ? No ndirĩ na kũndũ kũngĩ. Okay. Koguo thaa ici Alpha mena shosho. Na nĩ akota na kesho kweli? Mena wagite. Oh. Okay. I see. Ishi ni chef na Alpha. Please Nyambo, just take this. I beg you. Nijui kumwadhili dawa tumina kedo. And I'm truly, from the bottom of my heart, sorry. Dani mwana karumono nyora wadhi utako jira. Nyambo, ndagũthaitha. Please take this. Nyambo, just take this. I am sorry. Na niĩ sorry. Ndwari mũbango wakwa. No ndukanacokera ũguo rĩngĩ. Ndigacokera. Icio nĩ ciaku na Alpha. Koguo kĩndũ kwa mũthĩ ũthiũ mũtwarĩre kanyamũ mũgũrĩre kĩndũ no kone gakari. Sawa. Na ndĩmũmĩcĩte mũno by the way. My son, Alpha. Onake akomicĩte mũno. Tarĩ atiga gwĩtana baba. Really? Koguo ndagĩariganĩra? Ngiriganĩrwo atĩa nĩ ithe. That is amazing. That is wonderful. Thank you. No. Kush. Tukathake nani? Find Leah. Yes, coming. Bro. Kuhana ante. Tigo wa concern kanini tu nyodo wa Karen. Karen, because she died, I had to return an email. Yeah, and as we speak, maundu maingi muno ma wira ni mahingicanite na ndaenda guthoreka. In fact, na kuma amenye mukami enada, she really doesn't want to see me. Na maundu ma wira na mathukite makiria. Bro, don't worry. Nigodi no horosho. Alright, please do. I'll be very thankful. Thank you very much. Alright. Bro, horo warea ukinyeta. Bado.
Niki. Orikide ndio kumpesa. Patron wa makanisa 40 Bwana Faruk Kibet pamoja na mbunge wa Malava Malulu Injendi wanawalika kwa ibada ya shukrani itakayojumuisha makanisa 40 kutoka Western na Rift Valley. Ibada hii itafanyika tarehe 1 Aprili katika uwanja wa Silingai Primary School katika eneo bunge la Malava. Mimi Bwana Faruk Kibet ambaye ni patron ya makanisa 40 tunawatangazia mkutano ya makanisa, nyote mwalikwa, njoo tumshukuru Mungu. Wageni wa heshima katika hafla hii ni pamoja na Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi pamoja na Speaker wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula. Mimi Malulu Injendi, mbunge wa Malava, nakaribisha viongozi wote na wananchi wote wa sherehe ya Thanksgiving ya makanisa kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea. Burudani itaporomoshwa na wasanii na kwaya mbalimbali. Njooni nyote tuabudu na kutoa shukrani. Itiere othe no wagikuheo bond. Wa mbere kiharatu iko tutiramenya kuria tugakuruta tukuhe bond ri. Tutingikuhe bond. Nginya ndenda mbeca ciakwa. Oe mbeca kana basa? Na ruu igereire ngiri na gicungire niki kiega. With the power of Dettol Bar Soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Ndaguthaitha twire niki kiuru niki kirathie na mbere na mutige kwiruta marakara na Brita. Inspector ndaguthaitha njira kari ki tuoka gukutoto utenyeragia munene wakora reke njokire undu uyu na no ndiwandike handu agikuru Brita eguku kure bureriku kana eriku kana muiki atia no karani na mahira matirahikania Prithivi niraigua maundu maria urauga ithuĩ rĩu nĩ twĩkire ndawa juici nĩ ya karani nigetha aringĩke ũhiki ũyũ wake rũgamio. Yeni ni ndakora gori gokora athite tondu wa Nick Ndiko bradi Tothi kwa Alpha. They shall Alpha Susu. Kogodona, this is the best time to go and see him. Yeah. Okay. Kila kia dide hariria nigetha tuthiani. Mukami aboe terere. Lakini tugathi muthenya ungi, no ti umuthi. Ini ona fareo ina tukutuku nyingi muno. Tijega na mundu wina nda. Actually, Nyambu is right. Koi katerere, wethie uhuruke muci. Alafu doka hoine nitokwaria. Okay. Ona ni ndirakenda guthi kuona Alpha. Yes. You know that boy, I really miss him. You know, dirona atiriri tutige gutegetha tuthie. Mukami, please, Katiriri, like ahore maina wa taxi ni. Ako inukie musi. And then doka hoine, we'll talk about that. Sa.
How's it? Nick, to be real. Okay, so I'll call him, eh? Okay. When you break the guy to Ziniki, eh? I will call him. Ndiroria atiri nduri urona mwiri Mwiri ni mwiri twaigua he mwiri wonekana somewhere na niguo nguragiriria kana mundu ni athiite kuona mwiri ucio ndugakorwo ni wa Lea. Yeah, I mean, worst case scenario is Lea could be dead. I mean, what else? Akikorwo all this time turamusharia uti mundu uramenya kuri ari. I mean, I'm thinking ona tuthi kumurora mochari. Ne sorry ne guo. Ndegwa na gwikira. Ona ndireciria gwibanga caria nyumba yakwa. Wena maguru gwetha gwika? Yes. Alright. Ndutireciria rioru. No kamushara gaka gakwa nĩ kanini mũno. Kwaria mwana ndirenda gucoka wira. Wait. Nyambu. Ureciria gwetha wira ũngĩ? Nick wira ũyũ nĩ nogaga mũno na ngaturwo nĩ mũgongo nĩ ũndũ wa gũthambia. Mooks, a little whining is good for you. Good. Ndirĩ na mood. Come on, Mukami, eh? Come on, eh? Mukami, eh? When we maundu maku no macenjie few, eh? The truth shall set you free. Tigana nani? Mukami, eh? Ongera Nick uhoro wa matu. Eh? Mutole waku no acenjia few completely. Few. Ngugi. Jeherera. No, Mukami, eh? Atiri fata how turage na stress guku. Just imagine muri gore gukwerera Mukami, eh? Just by kwira ndo horo ama. Ndukira kibaru ni ka ndo ndabikara kibaru ni guko thasha kibaru ni ha. No, Mukami. Ngugi. Ndego jeherere. Kotaiguaga. Mama, you are like a sister to me, eh? We're my sister. Nadigenda kukuno gisafala cyo ma stress. Ngira rimo ni kutabira guko. Idi ndirakena gikuno gwe Mukami. It's not tika fisha kega Mukami. Ti ndo mwega. Ariko ni doka hago ya trere. You just face the truth. Ndego jeherere. Kotaiguaga.